kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatanu tariki 15 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Mu Rwanda mu karere ka Nyanza haravugwa irengero ku bwinshi ry'abacungagereza. Ibi bikaba bitangazwa n'abo mu miryango yabo n'abakomokaho. Ni inkuru dukesha TV1 tuzagarukaho muri aya makuru. Naho umunyapolitike wigenga Rashid ufungiwe imageragere aravuga ko inyandiko yose yanditse gereza imutwara nayisubizwe. Ni inyandiko ziba zigenewe abamwunganira cyangwa se zigenewe kwiregura, ubundi mu mategeko rikaba ari inyandiko zikwiye kuba ibanga z'umufungwa. Mu yandi makuru turagaruka ku makuru ari kuvugwa. South Africa irabwira abasirikari bafite ubwenegihugu bwa Israel n'ubwa South Africa icyarimwe ko aba barwanira muri Israel mu gihe bagera muri Afrika y'Epfo n'ubwo igihugu cyabo bazafatwa bagafungwa. Ni mu ijwi rya Minisitiri w'Abanyamahanga wa South Africa. Naho witwa Mutabazi Kabarira aravuga ko Ingabire Victoire atekwiye gutegereza muri 31 mu kiganiro yahaye umuseke. Turagaruka no ku yandi makuru atandukanye aho muri Niger itsinda ry'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahageze, ariko ngo aho kuganira na Perezida babahaye guhura na PM. Ibintu bitabashimishije cyane ku buryo baniyongeje umunsi kugira bahurire na Perezida uyoboye inzibacyuho General Tiani, ariko biranga. Biravuga ko Amerika ishobora kwihorera kubera iki gikorwa. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Mu karere ka Nyanza haravugwa irengero ku bwinshi ry'abacungagereza. Ibibije nyuma y'uko imiryango yabo igiye imenya ko abo mu miryango y'abacunga amagereza bari ku irengero. Ntibiramenyekana impamvu y'ibi. Mu bavuganye na TV1 bavuga ko iminsi ibaye myinshi buri umwe kuri umwe abura mwene wabo waba ucunga gereza. Ubuyobozi bw'u Rwanda nta kintu bavugaho, ariko u Rwanda rwagiye rushinjwa n'imiryango mpuzamahanga ibiri ku irengero riri force cyangwa se ry'agahato, ndetse nuko abantu benshi bakunda ku irengero by'umwihariko abatavuga n'umutegetsi. Impamvu abacungagereza bari ku irengero nawe urabimenya, ariko kandi nuko imiryango ivuga hari igihe biba bihuye n'inzego z'umutekano cyangwa se na politiki. Tuzabigarukaho muri aya makuru aho tuzakurikirana tukamenya ikibyihishe inyuma. Umunyapolitike wigenga Rashid Abdurrahim yasohoye rero yabwiye urukiko i Nyanza aho rukomeje kuburanisha ibyaha aregwa ko inyandiko zose yandikiye gereza ziyitwara ni nayisubizwe. Rashid Hakuzimana abwira urukiko rw'i Nyanza ko ibintu bikomeje kumukomerana kuko ibanga rye ritubahirizwa muri gereza afungiye. Mu rugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwakomeje urubanza n'ubundi rwa Hakuzimana Rashid uregwa ibyaha bine birimo guhakana no gupfobya jenoside. Ubushinjacyaha bwasoje gusobanura ibyaha bimukurikiranyweho no kubitangira ibimenyetso byiganjemo video yashyira ku mbuga za YouTube ashinjwa ko ziganjemo amagambo apfobya jenoside kandi agamije guca imice abanyarwanda. Uregwa ahagana ibyaha aregwa akavuga ko abuzwa gutanga ibitekerezo bye bya politiki. Mu byaha Rashid Hakuzimana yarezwe kandi agashinjwa mu rukiko harimo amagambo yagiye atangaza ibiganiro bitandukanye yakoreye kuri YouTube bivuga kuri politiki y'u Rwanda, ibibazo bya jenoside, cyane cyane ubumwe n'ubwiyunge ku banyarwanda. Kuri uyu wa kane mu rukiko ubushinjacyaha bwerekanye video zitandukanye za bimwe mu biganiro ashinjwa yagiye akora nka bimwe mu bimenyetso bigize ibyaha ashinjwa birimo guhakana no gupfobya jenoside no gukwirakwiza ibihuha bigamije gucamo abanyarwanda ibice. Umushinjacyaha agaragaza ko muri izo video harimo amagambo Rashid yumvikanisha ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, iyakorewe Abatutsi n'iyakorewe Abahutu, aho yavuze ko kwibuka jenoside byavaho cyangwa bigahindurwa uburyo bukorwamo ngo kuko n'Abahutu bakwiye kujya bibuka ababo nabo bapfuye. Uregwa avuga ko ari umunyapolitiki n'umunyamakuru utarabigize umwuga, ahakana ibi byaha akavuga ko abo yabikoreye bagombaga guhabwa umwanya wo gusubiza binyuze kuri YouTube ye, byananirana bigashyikirizwa urwego rw'abanyamakuru rukabigenzura.
ubushinjacyaha yarangije gusobanura ibirego bye no kwerekana ibimenyetso bigize ibyo byaha. Hasigaye ko Rashid Hakuzimana atangira kwiregura. Rashid yashinje ubuyobozi wa gereza afungiyemo ya Nyarugenge ko yitwara nk'uwamaze kumukatira kandi urubanza rwe rutaranatangira. Avuga ati inyandiko zose nanditse zerekeranye n'urubanza rwanjye ubuyobozi bwa gereza burazifatira nibuzinsubiza. Umucamanza amwemerera kuvugana icyo kibazo n'umuyobozi bwa gereza. Mu rukiko Rashid yahaye umwanditsi warwo greffier ibyo yise ibimenyetso by'urubanza rwe bigizwe n'impapuro 17. Avuga ko yandikiye mu rukiko mu kwirinda ko nk'uko yabivuze zaburirwa irengero mu gihe yazandikira muri gereza. Urukiko rwategetse Rashid Hakuzimana ko azatangira kwisobanura ku byaha ashinjwa ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane. Dukomeje amakuru yacu, ukomeje gukurikirana kuri radio televiziyo Imena, radio ikwitira ikinyoma ahakubuye. Apotre Mutabazi Kabarira utajya wigurira asanzwe azwiho kuvuga kuri politiki muri rusange, akaba avuga ko ari n'umuntu wo mu apotre vuga ubutumwa nk'uko Yezu yabimusigiye. Apotre rero aratangaza ko Ingabire Victoire uherutse kwangirwa n'urukiko rwa Nyamirambo gukurwaho ubusembwa cyangwa se rugahakana ikirego cye akwiye gutegeza muri 31. Apotre avuga ko hari ibintu byinshi perezida uriho akwiye gukomeza gukora cyangwa se agashaka n'undi umusimbura. Amakuru yacu rero tuyakomereze mu mahanga, aho kuri delegation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze muri Niger imara y'iminsi 2 ariko ibura audience ya perezida. Twibutse ko Niger ari igihugu gikomeje kuvugwamo ibikorwa bya politiki bitandukanye nyuma yaho gikorewe na coup d'etat ubu ukibaye kuri General Tiani. Amerika kimwe n'Abafaransa bagiye bavuga mu gushaka kugarura uwari perezida w'iki gihugu, nyamara wakwiye ku butegetsi byateye ikibazo hagati yabo ndetse n'ubutegetsi bwa gisirikare buriho. Umunyamabanga rero wungirije wa Secretariat ishinzwe Afrika FI muri FI yageze mu murwa mukuru wa Niger rero aho yifuza guhura na perezida w'inzibacyuho General Tiani, ariko biranga. Ibintu byateje ikibazo ku buryo ngo yaje kwiyongeza umunsi, ariko nabwo bikomeza kwanga guhabwa minisitiri w'intebe baganira. Ibi ngo byarakaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ikwiye kwifataho umwanzuro. Mu yandi makuru, Afrika y'Epfo iraburira abasirikare bayo bafite ubwenegihugu bwa Israel ndetse n'ubwa South Africa icyarimwe ko mu gihe bahirahira bakanagera muri Afrika y'Epfo nubwo ari mu gihugu iwabo bazafungwa kubera ko ibikorwa by'iterabwoba Israel ikomeje gukorera muri Gaza. Reka mbashimire, mbabwire ni mugire umunsi mwiza kuri uyu munsi. Uwiteka abane namwe, turasubira amakuru yacu ku isaha y'isa 7 nimugoroba. Bye bye.